ye mami abrenyina wote nsemo a ye mame no mo bi mame mo mo ya mo mo nsemo mo kan ye mame abisia bia wo so anya akwanya sa ba nyina no so mame tiase mame tiase kura na se o mame nua mame bi o mususu o mame bo awo ene ba bia waduru no senyi wo mpa o mame nua bi mame bi o tempatem ho ba bi muntina na yetumi adu ba bi wo me yema ye abre nyina abisia sawhwa mame bi tise Bose ni mame Jacob na hwe Miriam Mosinua na hwe Pharaoh baba o mai bibre di amai o so bi we say no ya bo so mi a bishop de so ama ye mame no ne emma se como amanya kupa de bom kura gaminim se de wiase besia yafa abisia no pe ba bia wo bia nchia kase ne de fi nyame ya jawoba ne susun kronkron ho ede ebro na wo ho etisen anopai ejumtum pa se wo ho eye wo ye pa wo de eye Wadu ye no hwe so aboye ho ban wakan ho ade yesi ba bi papa na pay Facebook fo nso so aba ba bi awo bi awiase afa na nyina go bobodi ni ba bi awo nyina da bi chiamo ya na hedi ye kan se ye mamuachi na me shiram se da bi ada mo de ofidie ato hase na mobile fidie so eti Tomahin mana ni mujumadi na bushia babia obiara wuti na wuti wasofu kwame menu kure ni nyom oye mame abrenyina wasofu kwame se wohwe ne mame de tawia Kwame sofu kwame se otu se ne mame wa ye adwuma papa enti na wotu sa adwuma se rado ye mame abrenyina Nyame ayibi edi amano se rado ye mame enrada ye ne ba achede owusua na woda akua chede owusua na woda Wada bushano pa ye nyina ye de asida kase de ba Nyankopon so hwe so aboye ho ban maame ba ko a ono nso so ya chede kase e de ma wiase afana nyina yama kasafidia e very multimedia maame dufie ene say e na woda man happy birthday Maame dufie ama awoda papa mo bi say ye nyamo e wo Nyankopon adebo mu a adwumade bebre bi ho anke ntumi anye adwumade bi ti say eye disability foundation cerebral palsy die maame dufie awoda papa why shira e de ama wiase Why shira di abani pa bebre Uye mame Yaminton kwandem Wonyumini Right asida ni ayeye ne nkamfo ne ntontom ne mpaja sorry ya de ma wo oba so na oba asase Bible said na Wo urade o kasa se Ensuo ni bi nkogu no ha Na nsori bia kwa kogu no ha nkwana chi kogu no ha
na asase mpie mfiri mu na asase so apie afiri mu wo se ensuo ne bi so ankosoro entremu ho na ebi so ekosoro Kire semse ana wo ye kanea bi di to ho so we say e ya de chie abusia e de asida be ma no Nyankopon ese abuada wo say wo mfa hye bi anto ho awon se wo wasase ene asumasi asase ye wo watodo obi se be hye ha na eka me measurement ni 100 by 170 me measurement no 100 by 70 me measurement no se grade on tete so eno na wujira ho e measure Nyankopon de wonfa bi kura to ho epo wonfa hye bi anto ho enso asoachi buba ebedu ba bi a na ejagusa e hye de asida man ye de ayeye man ye de ntontoma man ye de mpagya man so wo hwe busome ni owia etuatua soro sabai ni somu a ya edumi mfiri ntofom yesi wiase ekukuruwa danu kadabi manu bisamse wiase ekukuruwa ene se ka wokwa wa bifirato uri binyame abodie abusia nyame ayewe mu nyina amaye oye we mu nyina amaye na nyom no kanse ntibonipa ben kra ne odesani kura ne hwan ya wo awurade wani esiku no ho saa na wo yesa ne mo nyina na wantumi ne o mankonya nyongo fa awie mo ye fefefe wo design kama si na still obese woni odesani enya nyongo fa ana no pe nyame pese woni nya nyongo pa anyongo fa obese woni nya no ba ko ne se wa ya ma nyina fa ho aseda fa ho aye yi entonton fa ma no abusha ikuso ye da radi Nyankopon se kai unu se da no papa de tuyanim Monday no tuyanim se ene fia day communion fia day twato e wo bosumi etoso enum ye be di communion abusha communion no wo fia wudi no na wo ne yedi na wo twan kama na wo dia Sunday Facebook fato da ye hunu se wo yo eri wa ha nyina so ye be yebi communion eno nyina na baye no fie ho ti wo so ye wotie na so ye wodi fie ho eni wonyam na ase o ayeyi o ne nkamfo e so ne ya wuro we sha ye ma ya bre nyina wo ye ma ye ne wo ye ma ye nra na anu so so ye ma ye we urade afribiri santin besi na santin wo da si Onyankopon na wo ba de boy na wo sa bo wo ho Ishran Kaudi, Nasian Kaudi, Ayin Kaudi, and Tuntum Kaudi. Anopay Yadinasian, Ayin and Comfort in Peja, Emma Woody, it was so hey and so crying, a boy, a hoban would do me. Radia Kanayan in Pebia, se Fatayan Kambi, Yadia Kumbia, and ye free moon, Nanso Ubasa, Siso, Yanian Kayan Sem Fata, ye free moon, Yanian Kayan Kambi, Nanso Radian Coupon, Wudu Muja, Abaji, Yanqua, and they watching ya, where chili, Ababa Kambi, and they ya set ya fata, Wudu Muja, Hokuri, Homaya Kruje, set Suchire, and ma. Anopay yede wase ene yeso ye kasa ebamu wodi ye bia eyeye esenyimonyam enka na ase enka ehira enka ye jatiefo nyina ene ahwefo nyina ba wanim ene fiale ya wama de pa atwen wahwe yeso akura ya boy ho ba tutu ya namo ede yesiye na wadom ye akaye ho yede wase wo Jesus Christ dinimo wadom wa hoden ene wo Bible yede wase wo Yesu dimo se ye hye busumi ase wo agurade ye mania famantem bebrebe ya fabro no so bebrebe yakọ aba atishemu akọ aba yenam wiem yenam efom yanante
yakoba ye na ya mpembo amma yantumi empra wa awurade osefo na fidie biada osum biada wo hwihwae no ade no emaye na ode ye koe na ode ye baye wo maye de bedie ade benum na wo sa hwe maye nya baabi pa ade titoe ye ma akosuku ani ade ginara wa awurade nyankopon wo school mu wo hwe won so wo bo ho ban e wo de bi ko na wo de bi aba ye de wase awurade kaye kura ye se ne ana ye makura wo hwe ye ne a ebi so ye maso ye se chira kaudi ye se nase ye kaudi ye ja mabunu nyina ba dom ahenwananim awurade ye hira wo se wo Yesu Kristo dimo waka wanu masam se ene die chire wo behwie wo sunsum nyina ade agu honam nyina na wo mambani ne wo mama honhom so behwe gonso emfena ene kwa behwe honhom gonso empani abesusu adaye na emrante susu anyani so adi hunu awurade ye maso ye kron ye hwede ene munyam wenyira tumi abamu a ye hunu sanye nyansa enya ho ode nye tumi na ye awurade ena wotumi yo eyo sa niama eseye ese anopai ede na ase mawo anopai ade ye mawo bosomi a ye bosomi me ye de kai ya wofo ye maame no mo yesi asidan kan ishiran kan nasian kan ayeyen kawdin nidie nyina na ene ye de mawo wa odi awofo ema ayen ye nyawo mu a anka hwan kente ase omo se wombre no madaje na awurade de hwe yam ye bedu sam pempenso na anopai ejai awofo biada ehya wonsa maame bia ehya wonsa oba tan bia ehya wonsa obi so afro se awurade obedie de one nkwade ba bi odi otibeto ade ache biu awurade ba bia wo befa aniama wo menya ade abo ho ebra awurade yeshere wo Jesus Christ wo dwene ho dom yen ne ka ho ne bo ho ban awurade bi kwan efa ma won na wonsa kese mama mi bi a okwa wo so ya yade mama bi a sebe yade bi no mama bi a ono wo nsunu mu wo hwese ne mabenya awade pa ebenya adwuma aye anopai wo Yesu Kristo demo ani ebompa yese erade dombo sabata nyinara ma won so enye kese fa ma wo ewo Jesus Christ edimo amen. Abusiano pay day ya wa ha sei e be communion awurade adidie afidie so bosomi a eye bosomi enum bosomi a ya adom bosomi awurade ye maame no mo dom ye kai ye maame no mo ya ti na ye kai no araba ye kai no kai ante Agata from Pong. Can't Abigail Nyamina ye Josephine Fireboa. It was Seurade. You see about your communion. To the and all your fear now what chat now they are sending you can once. Antimary, I'm sure I'm a thing I'm sure. And you may be see ya. Esther ni makobwate anshira wo enya ma bi se ya o mane a obefere o no watenetene wa kire on ye pa wo so ye Yesu ababua ami amfa mu bi se ya mi Yesu ku a ye be bu menye Yesu ku papa wo he fa ko ami shira mo papa moya maye papa Abusia na ye kan
Osumi edisi wanim se maami bia aye friend Jacob Bed na wo ne ba na brekro no aso ya hyemra se obi bia obewu be ma bia no yeguno emra kese maami sinkete wita so se fa homre bia da wo maye no eyewu a enye wu mame de batumbi antume de bay nyane sa enfa mo sa ade on bezo mo ye no mo ya kwada no da bida bede ne be hyem yem makura bofre ahwa bofre so sa no ba ta bi o se me awade no me nyai da tena awade ase se me mbada chinti me be sori ano patutu to hima akwa pe bibia be man kwada yi Mami Jacob Bed share ne bada di Bible so miensa okra kwada na nye yie. Nyankopon man wasuru nyansa ne nimde mami we sei. Ono na proverb can say a virtuous woman. Say mami to me nyabre say jibre. Na wonwene kenten ensuo nko ho ede enyama bi fifa ho ensuo nko ho preserving no sa natural talent ikura mami about from say ona kukudro kura abofrey ehwa abofrey na wosa ye kenten nwene ye jebre nwene ye menim dombre so mami obekwa fum akotwa dombre akotwam ekope ye kan say mpampa papa aba banwini dumbiri abanwini kenten kama ya kodai ne mahye na tum na kwa akosi sua awowoni aprembere guso. This woman thought of all of that. Since all the akwara ba koto na ahia na fero baba so ba obehiesie no esubonten na ho sa so kachira de baba Miriam say kogira ntenten so na hwede be ya kwada no so breba maami a your friend Miriam kogira ntenten so sa jira ntenten so sa anopa tu bes no naibre o ko de ya ke ye be chi no naibre o de akwada ya kwakoto eye Miriam gina baby esui mo wan suro premiere na wana denchem abo boni bia wo ba mene no nini wo gina wo hwe wo nua no wontenten so come to say maybe the one want to and the one was ho say you mo kan ye nuru ba bia ye duri ka wonu ba bia waduri sa ma no tumi aye bia ye mo mambo edo fosu ye mo mammo atagata for boy ye mo mammo ye me ye din so de wo mo tumi aye Lamte Jessica Yama sama mi bi sei yamu mammo yo matumi aye ano passe dia won tempia ha yo pia wia piano passe na di odi arsam nam
abusia na me catch Jacob and ne ba Miriam de wo mo ye no ma me bi so aye bi sada ma me bi aye bi sada ma me bi aye bi sada Miriam tna ho gina ho wo se fata na de ba se Pharaoh baba wo ba be siesie no ho a wo ba be dware apɛ na ohun sa kwada de su akoda be de su sa no e be ye Hebrew fo ba no de ne baba beto a wo hwa akoda se akoda ho fe akoda we di da bi me a me fan se be ba I was at Miriam anya no wo Mose ma bi wo ba swafo bi ba etete da wo do Pharaoh baba o papa shemra ne ade nyina se emra chi nyina makofo obi anya me ba me hwe no ahemfia ko posu ka mama ya no tumu aka papa ya no tumu bisa hwe wo se de obehwa akoda so metua no ka we nyina tumi ye abusia nti wo awo da wa adopt obi ba mi shraw so aye diamond so hwe nkofo bi ma eno madu ba bi nyame shraw ya ma me fon so abo boso se me kwada ma hwe wo gra ma agomago edumienu man de ono agi dwan de waji so ma bi kakra shan kwada mi shraw mo papa Fosona wukro Chena dinina Fosona wukro Chena dinina I want to pay the Ukrumaz. Papa, I salute. What is I salute. Nanda minim di edema be pia. Na I believe say a divine. A divine. Member human tamsa. Na ene de okoto epie wia odi no ase se je Pharaoh baba de ni bi na baba mi twem na me se da bi me hwe se ne obon dwom na ekono akame sa me bayi na me bon akame ndwom no ewura me hu abusia mema eya honhom ntan kan mo sa o we de honhom ka be ma sa na je so fu feni wadaro ma akame na nso me fa ha nso ma ye nhira me hwe communion no ene ye me se fidie so ye ba ye kama bishop de odi ezo senka and osin ye nye tie ya na wo ye bi ofia na wo twamfoni and ya send Facebook for na je se ma ye nhira ma be tum pepe ma be ya ma be family de me ja ho na nso mpese wo bless me na me family de ko na wotumi eye na adofo na tie wo tie wo fie di obi ansa kanedi abusia somebody kaka chiro say communion no enei ye beye na osofo a ono na mawia ona mawia wo na mawia na ne wo be pia no pa hasa de so eye Kwame na Aidan John Ebenezer papa ni papa ku kra prof di yenu baba wadaro wa aba be pia hasa na me na mu sire mu a enti no papa no enti prof di mini view sa mini view Reverend Kofi Buedi Ofori ata me prof di na no abo no but Rev now be counted the nature say prof di kakra be sa Reverend revered some obi a ibu no me di ma no eno ano pese wo kan ti say wodi say John Ebenezer Kwame na Aidan no pe wa be pia ha say was wa be pia ha ono communion wa be pie so e hira so ma no papa hira so ma me na nko e hira so ma onyame agya amen oba amen susu kronkron di mu emfa ahode mra usunsum amen emfa ahode mra usunsum ye woni na na unsusu da baabia unru da Jesus baabia unru ho da receive it adomo a efrisro Jesus ewrade de dom ye no anopa ye a woni ewrade tunsa didi onomo sa ende fia de baabia wo so da so bi wura no omanwura ho ena obetra fidie so wo ye wadwuma ewrade ma dom efrisro emra so ma won ti wano
e mansem wonsra wo techere mango adomomra wo techere manso emfa wo gie ne ahom gie mra nipa bibiri enda so mra nipa bibiri erani famfra dum nkwa dum o Yesu dinimu amen. All right, the sofo kwame na dan wonum ni di ya to so a wonum ni di wate enti anche kura anche na se meso menewo dia wo so nyamishira wate Yamishira ma yenshira ade no yenyina ba wo de wadi kan go first one asa mama ya be mani bi ya be mani bi jimi de fa anade ma yenshira papa ya be mani papa na jese ma be pie kwa wo na ndim sese wono mu a tri be furi ya ni ti azam wa da shira so Oh, my goodness. All right, Abisha. Baby Biada will be Anna. And they can't trust a communion. Kosopa, Nyasam Kitwa. Kosopa, Nyasam Kitwa. Right with Jesus Christ, demon in your bumpire. Already on pay a empire with Jesus Christ, demon. Paja, I know the about to buy him one of them was slow, yet home. So be ada when the cannot Nadubia, found what Emrano, and for Gemrano, and found Camrano. Jesus Christ, demon, over fear what ye near. Jesus Christ, demon, I am bumpire. More than one to Nakasio. And for man of Jesus Christ, demon. For so now crawl. Shana dinina. For so now crawl. Shana dinina. More so. Alright, I was here, baby. I will be no a brass on say you're quite riding and company. Also, Zaka communion. We are 2 in 1. As I'm paging dear. I mean, so much, my dear. Sammy Virginia, dear. Promise where you're down. As I'm by the Jimin's original, say ye a team in November. Udi kura di obeya na abeye nsisem bia mbam ebeba osofo nyawoso osofo my goodness as ebeba men sorry sofo alright abusia media na me yon maka cho so de so ya na wotwamfoni na wo de atoso kama enti media na me yon no ayoa owai man Obeji wonkwa wo fa beji odi wonim na oba wo ko ba se kra de betwe o mati se wo de no so oba ya bomba ya gusu na o alright abusia media no paano na mapeja media chiro no na mapeja media chiro no o fine for na nsa Canada na you answer Canada media chiro Yesu Kristo ne nipadua Bible say me we yemfum so ne yebonti obubudi maaye sa dum bi say adum ya na ye ni nyanya nkofo onyame agya oba ne sunsun konkron din mu amen. Pejano die baduma hengwana ni mu boja ushego ho ma ye dia pam foforo eri anu die chiro enu nya sa anyonko fei na ye no anu die wonyame agya oba ene susun kronkron die mu
Amen. Wudina shida, wudina yeye, wudina nasie, wudina ntuntumunka. Anopei wo Yesu Kristo dimu si nyakwanya ene watunse didia. Yimpaye wo Yesu Kristo dimu se ewurade. Eje meburu gina shawonsa. Die biada atachima. Die biada say wo mebu asetra no mabrabo. Yesu Kristo demo yeshira adoma ode dumo san wo ba sasiso ewurade yeshiro so wo manen kwanta anopai wo Yesu demo bra yeri wanya nyonkofai wo Yesu Kristo demo de yeshira taunsato mrantiso taunsato maburiso taunsato mrantiso taunsato maburiso de wo manen kwanta awobo bra bia ewurade emfiri wo anopai wo Yesu demo ade yimpa yese won say mo day abasa mo day fatu mami baiso fatu papa baiso wo Yesu demo embabu na woga na hanyinara ya paja mbadu mahengana ni awurade yeshiro so bia da fa wo ma every war ye yimpa yese trewon sagonso twon fa ekwamu ma boafo mrante se aboafo a wo ba mose akwemu tutu na namo ehwa no ba no hoban ene ni siye e ma obaye wagifo wo Yesu Kristo de mani yabosa mpaye ya ofo nyina ni ambata nyina se wonsa ye so wonsa kase no bible nyi omo de o obi yade sare yade na mana ho ate wo Yesu Kristo demo wo Yesu Kristo demo ma bibia wo sira ma ne ba adwuma ma bibia wo sira ma ne ba aware ma bibia wo sira ma ne ba wo Yesu demo anopai de yi ba se ewura de won sai mu ode no fatu kwada iso fatu maiso na peja won firi adomo kwa adomo fiade twato edu bibia hye wonsa show maiso from Freddy ko eba na wonsa nye kese wo Yesu demo amen awada busia fiada die ya ne di esie ye di sie no wamba Facebook nyina mo so na menhira papa Kofi Kumi Dakon Josephine M Brown Emmanuel AJ my cup is running over also for AJ was on the cup no busu papa cup dey here Evelyn AJ Emmanuel Samuel Kisi wo Naomi Boahen Josephine Fire Boa Emma Amfo Presla Boache Munyina da nyamisha papa Ebeneza Kwabana Nyamishiramo a Virgin Chairman Comfort Abna Bonsra Charlotte Asamoah Nina nyame ohiram papa abusia de da yekoso ya ne Petri ya medewo esi hayi amedewusi na enase kese na medema asempa akwesi asempa enase kese na medema osofu kwame na aida obefa mu pe community asempa so pe community David Powell, Elizabeth Carr, Papa Fusua, Ama Bianca, Mina Nyamishram Papa. Are you at the communion? Nyamishra Pa. Mammy Dufie, and they a happy birthday to Mammy Dufie. Celebrate Posse, Mammy, or Kahun, or Boatna, and Shadihuna, Bishop Yahusu as a Kurano, to me a conanim. Mammy. From Bishop Yahusu answer. I say, Yamem to Kandem, or show some more home by right. Now, what she and if you had a memory that was here, baby, I could be a Yamin one kind to cry ye. Don't worry, but two bedding. Where party when you're not dying, I'm sure some more by. She can say, I'm the mammy, Araba.
Araba. All right, Mama Mefi, Mama Esther, Marco Boatin. Auntie Mary, Ejekumina, and Yamishramo. I want a woman with the community, maybe why. Heavy. But in the Foriata. I'm saying, I do all believers on at the Babro, a pipe of Cassia, a more day at the Babro. More video than Naya, and I do me, you know, I shall see and pie a kitty, Yasam Kitua. Bishop Yahusan and the team. All right, we do see. Lindo Foriata. Sammy, I'm in Shroud. I want Yamishroud. Jay-Z. Pram, I'm in Shroud.